Puang, dah boleh bayar ya? Oh, okey. Okey Puang, Puang punya total semua RM1,500 ya. Abang Kelantan ke? Tak ada lah kak, saya orang Ampang. Ya ke? Cuba klinik. Planet. Tak apalah, terus bayarlah. Tapi tak ada diskaun ke? Ada Puang, Puang boleh join kita punya channel Wasabi, RM50 voucher. Okay, saya dah join Okay, saya bayar pakai QR boleh? Boleh Puan. Tahun baru Cina datang dengan kesibukan, Ramadan perlu datang dengan ketenangan. Kami di Sun Autocool sedang siapkan sesuatu yang akan menyatukan dua suasana ini. Segala info-info dan sesuatu yang istimewa kami war-warkan dulu di channel Wasabi kita. Jadi, siapa yang ada dalam channel, ianya akan dapat info-info yang menarik lebih awal. Jadi apa tunggu lagi? Jom join channel Wasabi kami. Macam mana? Klik link di bio. Bye-bye.